lengozi esikhuluma ngayo ingozi ehle laphana eduze nje kwesibhedlela esibiza ngeMelomed laphana uma usungena eBay emva kwakhona nje mhlambe enye into kumele sigcizelele emphakathini wonke ukuthi uma kwenzeka ingozi eduze kwesibhedlela noma ngabe lesibhedlela iprivate laba basizayo ngokomthetho waseNingizimu Afrika uthi noma ngabe kushiya isibhedlela ese-private noma ngabe kuthiwa unayo medical aid uma kwenzeka ingozi eduze kwesibhedlela ngokomthetho constitution yala eSouth Africa ithi labo bantu abangeniswa leso sibhedlela besizwe. Yebo. So ngimangalile uma ukuthi umfowethu osebenza ngesicebi uthathwe ephila emva kwesibhedlela eMelomed kodwa walinda i-ambulance amthatha musengwelezane kude kangaka isibhedlela seseduzane. Yabo, so ngiyacabanga ukuthi ngokuzayo nabanye namalunga nje omphakathi kumele akwazi lo ukuthi uvumelekile ngokomthetho ukuthi ufakwe leso sibhedlela eseduzane uthole usizo within 5 minutes bebe sebesizakele. Yabo, so ke ezinye zezinto ezibuhlungu ngoba lensizwa ekamchunu ihambele esibhedlela engwelezana ebeqhele kakhulu kunalesibhedlela eseduze kwazo. So ke kodwa ke siyathemba ukuthi bazosifundisa nabaholi ukuthi cha isibhedlela nesibhedlela nje sisiza wonke umuntu noma ngabe une medical noma ngabe una medical mawule imali eduze kwaso nje uyasizakala. Yebo, kuba ukuthi bayaxilonga nje lapho benza isiqiniseko sokuthi mhlawumbe usungconywana sebengakudlulisa ke. Umthetho nje usho njalo uthi kumele bexilonge uthole usizo olukufanele bese beqinisekisa ukuthi ususesimeni ke manje so ukuthi usungadluliselwa kuleso sibhedlela futhi uma bebona ukuthi akufanele bedlulisele bengakubamba bekunikeze i-treatment engaholela kuzigidi lezo bese kuklenywa ko-road accident fund bona lezo bhedlela lezo ungazi bekusesibhedlela esikude sibe sikhona eseduzane. So ke ngiyethemba ukuthi abantu bakithi bazolithola lolu lwazi lokuthi kubalulekile ukuthi uthole usizo noma uthe isiphi isibhedlela ngokomthetho nje uvumelekile.